लांथोक्सरी आकाशवाणी इम्फाल की पाव की सक्तम सक्तम असिदा मणिपुरदा विधानसभा मिखल की मतम लाउथोखिबा सही 15 की 19 फाउबगी कोविड-19 वैक्सीन काप हौखिबा अमसुंग मणिपुर की तमेंगलोंग जिला की बंगाईसुंग पाव फाउबा पैसेंजर ट्रेन सर्विस हौदोखिबा मणिपुर की 12 सुबह विधानसभा मिखल की मतम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना थांगज नुमित लाउथोखी हौजिक लेरिबा 13 सुबह मणिपुर विधानसभा की मतम सही असिगी मार्च 18 लोइगदबनी अमति केंद्र हुंफु की मिखल असि हारिबा मतम असिगी ममांगदा पांगथोकनाबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना थौरांग तौरिबनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना मणिपुर की विधानसभा मिखल असि फेस अनि थोकना पांगथोकलगनी हाइरी हिरम असि की मतंगदा थांगज नुमित की नुमिदांग वाइरमदा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा मणिपुर की चीफ इलेक्शन ऑफिसर राजेश अग्रवाल ना हाई अहानब फेस की मिखल से फेब्रुआरी 19 पांगथोकनी अदुगा जिला तरुक की विधानसभा केंद्र 19 मिखल की बोट थादगनी अनिसुब फेस की मिखल अदुना मार्च 3 लेमौरिब केंद्र 19 की बोट थादनगनी मांगना हाई The 5 districts with 38 assembly constituencies will go for the first phase of election. The second phase, a total of 22 assembly constituencies across 6 electoral districts will go to polls as a part of second phase on 3rd of March 2022. With the announcement of these scheduled by the Election Commission of India, the Model Code of Conduct comes into effect immediately and will be applicable across the state. And this Model Code of Conduct will remain applicable till the completion of poll process, that is on 12th March 2022. All intending candidates, political parties, the state government, the union government, organizations and all other stakeholders are therefore directed to comply strictly with the Model Code of Conduct with immediate effect till the election process is completed. Within 48 hours, all public property defacement needs to be removed, and I expect the district magistrates, the DEOs and the SPs will be working towards this. लाकतोरिबा मणिपुर विधानसभा की मिखल असिदा कोविड-19 लाइसट की यंगलगा ममांगदा सनरंबा मिखल के नीति नियमदा अहोंग खर लेरगनी हाइनसु श्री राजेश अग्रवाल ना पौमीसिंग फोंदोखी महांगना हाई मिखल असिदा कोविड-19 की लाइसट यंगलगा अकनबा सेसल थौरांग लखुटकनी मिरेब सिंगना युमथोंग संगदुना भोट खोमेगी थबकता अकनबा मी मसिंग खक्तमक लोइनगनी मांगना हाई All political parties and candidates shall also comply with COVID SOPs while campaigning and during the poll. The number of persons to accompany a candidate during nomination has been restricted only to 2 as per COVID guidelines, erstwhile COVID guidelines. The number of vehicles allowed to enter the premises of RO is also restricted to 2. The maximum number of persons allowed for door-to-door campaigning is also restricted to 5, including the candidate. Silence period in case of, because we are in a COVID phase, has been extended from 48 hours to 72 hours. That means 72 hours before the time of close of poll day, all campaigning will stop. Earlier it was 48 hours. Maximum number of star campaigners have also been reduced from 40 to 30. For unrecognized parties has been restricted to 15 instead of 20. ECI has also directed that no physical meeting, no road show, no procession, no cycle, bike or vehicle rally will be allowed till 15th January 2020. We are conducting these elections in a COVID scenario, so we need to be cautious and we need to follow COVID appropriate behavior and the COVID guidelines issued by the Commission. Necessary arrangements are being made to ensure a COVID safe elections. All political polling stations will be sanitized one day before poll. Adequate facilities for hand wash, proper marking, social distancing norms, thermal scanners shall also be ensured at all polling stations. नाकल अमरोमदा मणिपुर विधानसभा मिखल की यंगलगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुरना युमजगस नुमिता मणिपुर की फाइनल फोटो इलेक्टोरल रोल सुफोंख्रे हारिब रोल असगी मतुंगिना लाकदोरिब मिखल असिदा मणिपुरदा वोटर मसिंग पुन लाख कुन लिसिंग कुथ्रा निपान समापन हुंपु तरुना केंद्र हुंफु की मिरेब सिंगी मराइबक लेपकदौरी युमजगस नुमिता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा मणिपुर की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजेश अग्रवाल हाई अनोबा फोटो इलेक्टोरल रोल असिदा थर्ड जेंडर वोटर चनी निपान सु याउरी मसिगा लोइना विधानसभा हुंफुदा पुन्न पोलिंग स्टेशन लिसिंग अनि समापन याखै मापन लेगनी The general public and electors and all the representatives of political parties can also now verify the electoral roll in the respective
EROs and AEROs office. Identification of PWD voters have also been done in a very mission mode approach. The gender ratio in the electoral roll stands at 1065. Female electors are much more proactive in registering their names. There has been some addition to the third gender also. We have 208 voters from third gender also, which stood at around 160. Around 40 odd new third gender voters have come in the electoral roll during the summary revision process. Leibak asida sahi tara manga dagi tara nipan phawgi manung daliba angang singi COVID vaccination drive nithokaba numitagi hokre. Manipur dasu hariba vaccination drive asi rajya gi mukhyamantri Nongthoman Birena Porompata leiba Jenims Hospital da numitu da hawdokhi. Manipur gi oina vaccination drive asida hariba sahi kanglup asigi angang lakh ama lising humdra humdoida vaccine kapthokna ba pandam thamli. National Health Mission Manipur gi State Mission Director Dr. N. Shamjaina Akashvani gi pawgi saktam da phongdorapagi matung ina hariba vaccination drive asida angang amada vaccine dose ani kapkani ahanba dose kaplaba matung numit kuni pani leiraga ani suba dose asi kapkani haina phongdorakli. Hyderabad base toba Bharat Biotech na puthokpa Covaxil ko vaccine ko government of India na TS maya ama tawra matung de approve tawibani ko Central Drug Standard Organization asu approve tawuni adna hariba vaccine asini si koi Manipur da sahi nauriba angang sahi tranga te na train pan lo busidi ko vaccine kapte moji ayambana school going children ngakani COVID-19 gi ano balai cha tholopodegi makhu chu ngap thup ngam nabagi pandamda vaccine asi kapa hojabani kasu thone sectioningai lete chaning badum chabi ai ado tabudu kap lorga punghayam khaktang di daki allergy thokpra adu khaktang gi yenga lore atei di kasu kiningai weiten khale ade maru oina koi class 10 11 12 tamba chhatra gi kanglu oigedamni na ado haiba kanglu si kapagadi moi school kabada jahi mangdana ba kholena si ngak thongna ba oi haidna khoi adumaina yam kanna khoi hone jabani a chhatra singna lakpada tamibi school dagi identity card mo puraga kapayani Manipur gi vaccine kaphodaba ahamba dose kapaga ani suba dose kaptaba misi masi yam thuna lakpiraga magi dose lobiba second da khoi kaphodaba mayamsi yam thuna thokpiraga khoi kapiu hidakcho awar lete mayamna government na piriba kanabasi lobiu. Manipur da railway connectivity gi anoba mayon ama oina saliba hapta asida Silchar dagi Tamenglong jila gi Bangaisung pau phawbagi oiba passenger rail service amadi Agartala dagi Jiribam phawba yogodaba rail servicing sayol asidagi service hokre. Yumja kaisa numita Silchar dagi Tamenglong jila gi Bangaisung pau phawbagi passenger train service asi North East Frontier Railway gi makhada paikatpa Imphal Jiri Railway project gi saruk ama oina hawdokhibani aduga Agartala dagi Jiribam Jan Shatabdi Express Rail Gari asina thangja numita hawdokhibani. Hiram asigi matangda Akashvani Imphal gi Jiribam pawmi Ngathem Bisojitegi pawdam ama. Jiribam Agartala Jan Shatabdi Express haunabi matungina Railway Minister na video conferencing gi khuthangda lamthakre. Manipur amadi Agartala gi Chief Minister singna saruk yakiba passenger train service hawdokpagi thoramduda Jiribam Railway Station da district asigi Deputy Commissioner amadi Superintendent of Police saruk yaki. Punna kilometer chahum sangba Jiribam Agartala Lambi asida major stoppage station manga haibadi Arunachal, Badarpur, New Karimganj, Dharmanagar amadi Ambasa laigani. Aduga Chayol amada ahumlak Ningthaukaba Jumja Kaisa amasung Iraida Jiribam Railway Station dagi nungthil pungmari dagi thagani aduga Agartala dagi na ayuki pung taruk ta tharakani. Pung taruk ki khongsat oigadaba train dabi asigi bharana passenger amagi lupa chatruk yangkhai oigani haina NF Railway gi maike dagi phongdorokle. Akashvani Imphal gi pawgi damak Jiribam Railway Station dagi Ngathem Bisajit. Matang asida Akashvani Imphal gi I paw kangbuna sandokpa pawgi saktam loijare aiba musung puthokpa Thoksom Jogendrajit News Editor AIR Imphal Thoram puthokpada tengbangba Gingangte Assistant Director News AIR Imphal Laisram Happy amasung Hanjabam Bijayananda Lijakiba Maibam Dijamani